għaddejt minn żmien l-iswed ngħidlu jien ma kontx nuri. Ħarriġt nixrob qabel tħalt fis-sakra d-dar u ħadd il-pilloli kollha li kellu fil-bot missieri. L-isptar ikkalkulaw li ħadd 35. Laqqas kelli biex nixxi pakket ħalib, anzi kien hemm nies fuq Facebook li min iġiblek xirja, min iġiblek hekk, min iġiblek hekk, literalment spiċċajt kważi nittallab. U daw bnew fija meta mietet guilt feeling, guilt, sens ta' guilt kbira. Il-Facebook kien sar isni għandi ħabib. Il-Facebook kull ma bdejt inħoss, speċjalment affarijiet li huma negattivi, mal-om hija persuna li naħseb li anka wara l-mewt tibqa' segwi l-ulieda. Tony Busuttil, il-mistieden li jmiss fuq Kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.